Ayak dalu salendro patot sangat Putri Budoyo. Talangkong de Pak Awi Muhammad Sahe satu jegik neka kali bunda berdetas panggung. Mas seneng Pak Kalebun Supatya Mona saya mulja Pak Kalebun Salopeng Rekari mana madapati Rekari estajanya lelain Pak Kalebun Pak Kalebun le semulnya Pak Kalebun Subakya Wak Pak Kalebun aja jokret Bukalebun sono kekak pusane manjap sang jambu bila nangan le Pak Kalebun rasa tak kuat rasa tak kuat bila nangan le rasa tak kuat mulai bila tak ada tepung tak ada tiga bakila dari Pak Kalebun Supatya Pak Kalebun Saleh mari ngirim arasa nonto puru atemu Pak Kalebun Saleh Pak Kalebun Amat Sahes Pak Kalebun bila lo ngabula cek seneng Pak Kalebun Saleh pun arwah lek Pak Kalebun Saleh tu semulnya Pak Kalebun meluk ares Jai bayi suni niku pun ngirim mulai gelap ngira mali beli Pak Kalebun Saleh arwah Pak Kalebun Edi Mulyo semulnya Bapak Subakya Oh ye Roak rasi juga napa ngirim aresan untuk pada longa memang betul Pak Kalebun Amat Sahes pada Pak Kalebun Saleh pun along apolo bila long apolo ngapekerana senang aja bayi seni pekerana senang Suar sair sateja tantaretan sateja masyarakat desa Salopeng ning ampun pada ongke seeko cak Pak Kalebun Salopeng ruwa abada Pak Kalebun Amat Sahes nape pole Pak Kalebun Saleh arwah apona pada beda ruwa beda Haji Bayi Suni Jere Pak Kalebun Salopeng le ben Pak Kalebun Saleh Pak Kalebun Sahes nape boleh Haji Baisune Atromo